Anjay. Bentar. Ritual sebelum menggambar. Bentar. 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 Oke, mama bersihkan ke belakang. Itu mama tempel ke stiker ya. Ini kan kok rapi sih. Nice. Lanjut Halo Kak. Halo. Welcome. Bentar. Kita ritual dulu. Ritual pagi sebelum ngerjain kerjaan. Nice. Nice. Oke. Apa lagi? Ini. Ada bansos gratisan. Nice. Para sapi berkumpul di sini. Para sapi di sini. Ayam-ayam, anak ayam di sini berjejer. Nice. Kebetulan. Nah. Ini taruh mana lagi? Taruh sini, taruh sini. Ini boleh join nggak server Discord juga? Soal mau main collab ya. Aku kan nggak punya Discord bang. Oke. Terus ini. Ini juga Discord teman, nggak bisa. Ini aku beda apa Discord lagi. Ini aja. Ini. Ayo berkumpul kau. Ini kambing berjejer. Aduh berantakan bet. Ini. Bentar. Oi, Tiana, hamnya mama wah. Cari apa? Oh, kok.
Bentar. Kan disuruh Aceh itu minta yang baru. Ini itu udah cair. Bentar. Ini di sini, ini di sini. Bentar. Apa lagi ya? Di sini, di sini, di sini, ini, oke. Wow, oke. Sudah terlalu banyak sapi. Nah, ini sini, ini ada pasangannya di sini. Ini buat dulu. Ini sambilan ini, sambilan gini. Oke. Berantakan bet. Bentar. Ini nggak ada lagi kan? Satuan. Oke. Di sini, di sini. Pusing. Alamak, kok ada ini? Tampil di mana lagi? Ini lagi di sini, di sini. Bentar. Aku berpikir. Hanya, kenapa nggak ada sapi? Siapa nih? Ini siapa ini? Siapa nih? Bentar. Nice. Aku tak kenal. Terus ini. Oke. Nice. Apa lagi? Ini satu kan. Mantap. Lagi ya. Ini harus sebentar lagi. Terus ada 2 kali nih. Nice. Balik. Banyak anak ayam. Nice. Ini sudah berjejer nih, menjadi 1. Koin. Ini di sini, ini di sini, ini
sini, ini di sini, ini, terus ini, wow, ini, nice. Sini, ini, OMG, no, connection loss. Di sini, ini, nice. Di sini, ini di mana hatiku senang. Ini di sini, ini di sini. Nah, ntar, oh pekerjaannya udah selesai. Yeay. Oh ini, ayo hancurkan. Deketan. Wah, masih di sini. Astaga naga. Oh, oke, taruh sini. Ada di sini lagi. Nyempil. Ini lagi ada ini kambing di sini. Satukan aja kali ya. Ini kan ada 6. Nice. Sapi pun tersenyum. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang. Mana lagi ya? Ini gregetan, aku pengen ambil koinnya. Ini kan gak ada nih sisa ini. Berarti ini mesti ditambah lagi. Ini bisa dibuka. Nice. Minta bansos. Nice. Oke. Wow. Ini para kambing siap dikejar. Nice. Ini sapi, ini ada ayam. Ini adalah ini 1. Halo. Nice. Oke. Ini. Di sini. Wow. Ini ada rumput liar di sini. Rumput liar. Nice. Apa lagi ya? Resep sapi pengen ku satuin dah. Ini di sini. Apa lagi ya? Berarti tinggal nunggu kunci sih. Ini kunci nih susah lama banget munculnya.
Ini sih bisa sih harusnya. Oh nice, good job. Bansos everyday. Ini gue jejerin dulu nih biar rapi. Di sini, ini di sini. Nah, ini ada ini lagi. Udahlah, dihapus. Ini menghapus biar nggak rusak ininya. Nice. Menekan ini, tar ini. Oke. Ini udah kosong. Ini nanti aja baru gabungin. Oh, ini naruh koin. Anjay. Ini naruh koin di sini dijejerin. Nah, kira semua bekerja. Anjay. Di sini gabungin aja, terus satuin aja lah biar nggak ini. Ini satuin. Nah, mantap. Lagi ya, ini box taruh sini aja, ini di sini. Apa lagi? Sini aja kunci. Ada pekerja yang nganggur nih. Bentar, kita pekerjakan dia. Ini ntar aja biar dapat bonus merch. Ini terus sini aja lah biar rapi. Biar rapi. Sini ini. Nah, sini. Nice. Kan enak liatnya. Ini ada kambing, satukan aja. Ini ada ayam, satukan saja. Nah, nice. Ini coba ya. Gak dapat itu. Dapat bonus bang. Bisa bikin sesuatu lah. Lagi ya. Ayo bekerja, kalian harus bekerja. Ini oke. Ini disatuin aja, ini dibiarin. Oke, biarin berjejer gini aja. Nah, akhirnya rapi bang. Tuh, sudah benar. Ini kita menunggu diamond. Mesti cari bansos lagi loh. Sapu yang pakai tak ada deh, sapu udah buang-buang dah. Itu jual tuh, itu baru. Biasanya dulu. Halo paman, halo Indika, welcome. Nggak kelihatan itunya. Steph cek. Sorry. Di palet kan kau tengok ya, di palet biasa di pinggir. Nice. Ini rasa pengen ku ambil. Mau beli baru kan? Kok bisa curi punya orang, kayaknya gue curi punya pot. Oke. Ini udah nice. Aduh,
udah. Apa lagi ya? Ini ada tempat kosong, taruh koin aja. Ingredient sisa 3 pas ya. Ya udah. Oke, bertambah 1 kambing, bertambah 3 biji. Bentar, 1 kan. Ini kambing kecil 1, 2, terus mana lagi ya? Ini gabungkan aja. Ini halo, ini sini. Menghalangi mata. Anjay. Let's go. Oh, nggak bisa ya. Nah, oh my god, lupa 1. Ya ampun. Sini aja lah, jajaran. Biar kosong bang. Pergi apa kerjanya? 15 deh. Udah 15, ini 15. Oke. Ya sisa pekerja yang nganggur dah. Oh, ada kunci. Nice. Ayam. Ini biar pal pipi di sini. Nah, para bocel. Nah, nggak ada ini lagi nih. Biarin lah. Saatnya melanjutkan kerjaan. Nah, biarkan mereka bekerja. Aku pun bekerja. Dan balik. Apa coba? Bentar. Nah. Aduh. Valorant cek, terus farm cek, udah akhirnya let's go, lanjut gambar.
bahagia menikah. Na, 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 na. Ya. Ya ambil saja bang. Tahu? Yang K itu ininya. Penyambungnya yang baik. Iya, gue belum makan ya. Baru ingat. Tadi. Main game apa nih bocah? Halo Kakura, halo Shiroi Kitsu, welcome. Welcome. Maaf jarang nonton live santuy. Sans banget sans. Apa ya? Info kan, drug system. Main Honor of Kings. Gue belum main-main lagi tuh. Apa nih? Lagi ngapain? Gambar lah. Tapi lagi lihat-lihat itu bentar. Lagi lihat YouTube bentar. Cuma nggak aku tampilin aja. Lagi pilek lagi. Udah lah, lanjut gambar. Bentar. Pen-pen mana ya? Pen. Oh sini. Saya pen in real life ya. Oke, kita gambar. Pertama tadi apa ya disuruhnya? Kita berempat sampai di Jepang. Terus kayak excited semua. Oke. Gini. Pakai kimono gak sih? Ini Chained Together nih game-nya. Wah. Ini nanti ada kayak bunga sakura itu. Anjay. Tahu kan game Chained Together? Terus ini oke. Nice. Belok lagi.
Dia pengen ngopi dah. Oh, kayaknya ada yang 10, ada yang 5. Ntar aku ambil makan dulu. Aduh, lapar. Pengen ngopi tapi lapar. Oh iya, gue lupa namain. Ambil makan. Oke, makan dulu. Nice. Na 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 na.
Hmm. Persen zero. Aduh. Oh, lagi konsen nih orang. Jangan ganggu, jangan ganggu. Apa sih ini? Masih ada loh. Oh, lagi itu ada game baru kah? Nah, oh, udahan. Seperti sedia kala, izinkan aku untuk terakhir kali. Woi. Apanya? Lalu masuk udah bunyi piring. Apanya? Yoi, harus dong. Par. Tadi habis makan roti kan, terus kenyang. Ya udah deh, makan lagi lah.
Bener-bener makan otak lobet. Pusing. I need some energy. Biasanya kita harus stok di situ. 6 kali enggak. Ntar gue mau beli minum dah. Beli kopi sih. Ambil nyobain, itu penasaran, ambil nyobain. Bentar deh, gue nyoba sesuatu. Coffee is back loh, selalu. Di sini mah pada apa, anak motor semua. Apa sih sebutannya tuh, Starboy, tahu lah itu. Artinya para penggiat motor. SSK 1 liternya 6 kaleng ya lah. Nggak tahu alasannya kenapa. Kurang laku deh. Dia pang bekel soalnya mah. Apa lek? 3.000 satu. Oh, Mori itu ya main live Elden Ring. Apa nih? Kurang satu shot biar ada yang mampir. Apa? Shot apa? Hashtag apa kalau hashtag shot? Ini lagi rame ya hot shot. Biar masuk itu itunya apa ya? Hashtag shot. Hanya pelengkap ya. Oke, coba ya. Ditambahin di des. Oh. Iya kalau ada. Oke. Gue kurang tahu sih meta-meta sekarang tuh. Oh. Oh alah, thank you infonya. Mantap.
Dan gue malah bilang ngasih apa kayak game ya apa gitu, tapi gue bilang ini kayak pembohongan gak sih tulisannya game ini, ntar diminta kenapa main game ini gitu. Gue sih nggak mau kayak gitu. Makanya sengaja tuh gamenya aku kosongin. Ada 13.000 nak aku kasih ke atas. 3.000. Nah, gitu lah namanya juga viewers ya. Maksudnya gue lebih ke kayak 16. apa sih namanya, Ada berapa? gimana bilangnya, ntar kalau datang terus pada ya udah nanya kenapa apa yang dari simulator gitu atau apa game tertentu lah pokoknya, padahal gue lagi nggak main gitu ya, agak gimana sih gitu. Apa nih, pernah nggak kayak makan tiba-tiba sendoknya patah? Ya kalau sendok patah mah pernah, tapi sendok plastik yang itu ya, Ada plusnya. yang ringkih yang minta ampun itu loh. Aku tak ada uangnya puluhan. Tapi nggak mungkin dong sendok besi. Kenapa pernah? 20. Kalau balikan aku ini 200. Bang ya. Oh, tak ada kan ni kok. 40 ya. Kau bilang ada 20. Ya, tak lagi dah. Ada lagi aku. Gua nggak sih. Gue paling mentok yang plastik itu, yang ringkih. Nah itu gue bengong. Ini gimana makannya gitu. Hmm. Nggak makan sendok pun jadi. Bentar. Gue mau cicipin dulu. Dah, kenyang. Bentar ya. Ya. Terus dulu. Besok jangan antar ya. Cuci piring. Urusan. Sabtu sih boleh. Sabtu kalau ada buka. Minggu ada buka kalau mau.
Aduh, bentar. Aku penasaran sesuatu dulu. Bentar ya. Tetap saya kasih kan, cuma nanti awalnya ulah balik ya. Ya. Oke. Ya, ya. Ada lagi bocil, bentar. Ada pelanggan. Ada orang lagi nih. Mau nggak? Salah kan? Dah. Dah. Bentar, aku butuh sesuatu. Orang terbuka. Ya wes, aku izin dulu dulu pas hujan-hujan. Oke. Selamat tidur.
Jessica hilang tangannya stay yoi GG kan. Dah. Apa tanda-tanda bug nih live nggak ke scroll? Ada. Bentar. Gue lagi bikin sesuatu dulu. Lah, apa? Kayaknya ini deh. Oh, internetku. Iya, internetku. Ini Dinar ikut-ikutan lagi. Bisa ya? Oh, kayaknya bisa sesuatu deh. Ntar, aku nyoba. Ntar gue ambil HP dulu. Ntar ya. Anjay. Ambil HP. Oke, ntar. Oke, aku nak dulu terima kasih dan nemenin gabut pas lagi render. Yoi. Ntar. Right now. Kayaknya nggak bisa sih. Coba ya. Hujan seru-seru cuy buat turun memang. Memang lah betul. Nah. Oke, kita udah otsu. Arigatou gozaimasu sudah datang. Ini aja lelet ya. Lelet, mama sakit. Kucong.
Kan tadi katanya itu buat tadi ayam kan Mun. Bentar. Don't stop kissing my I don't need you.
Internetku sangat bagus. Iwan, lu aku mikir yang cowok peluang bisnis mau nikah aku tadi Kok tak bisa? Tadi. Nah,
Tetap bisa loh. Kocak. Ternyata nggak bisa. Apa ya? Oh, wow.
Apa nih? Apa nih? Kak kenal Kai apa? Kai Cenat. Kak kenal Kai Cenat nggak? Siapa Cenat? Nggak tahu. Siapa tuh? Nggak kenal. Kenapa tiba-tiba nanya? Bentar. Kai Cenat tuh saha teh? Tuh. Anjir nggak yakin nggak kenal. Anjir yakin nggak kenal siapa? Enggak. Nggak kenal. Emang siapa? Kai Cenat yang ada di meme enggak? Nggak tahu siapa. Aku nih bukan anak meme, jadi kurang tahu. Soalnya apa sih namanya? Biasa tahu-tahu meme juga dari teman dan dari diriku. Oke.
Kalau Ampal Tukam kenal nggak? Kita tahu deh. Oke. Nggak bisa gitu di ini. Volume lagi nih. Kayaknya tak bisa di ini. Bentar. Gimana sih? Down switch. Down switch. Bentar. Họp con trẻ. Ini saya bantu. Connected to Spotify. Eish, I'm so sorry. Aduh, bentar. Something so good. What's new? Device feature protocol. Nggak usah. Switch mobile data. File. Oke. Oke. Coba ya. Ini. Oh. Sebenarnya Bluetooth. Ini bisa pakai kamera. Oh, oke. Tapi harus pakai Bluetooth ya. Tak bisa. Baik, Kak pengen nonton apa nih konser JMK48. Oke. Selamat menonton. Bentar. Sekai ni wachi no musame de ure ana kayaknya nggak bisa deh.
幸せにてるどうしたって消さないでもapa tuh keren no hana yang saki odore unmei wa bisa apa ya sekai datte Oh, kayaknya gue tahu deh sesuatu. Begini caranya. Ntar. Gue harus buka ini. Sekai boku wa Ya, ya, ya.
Apa nih? Oh. Oke. Lucu sih aku. Moy, tak suka. Hmm, Hai. Yuk. Oke, terus. Oh. Bentar. Coba gue dengar ya. Des. Câu chuyện làm bay bằng thằng kêu thằng chú lắm nghe thằng chú lắm rồi cái số này mà một em nó có sẵn xiên Oh, nice. Nah, kayaknya gini deh. Lagi ngapain? Lagi nyoba sesuatu. Ini kenapa? Gamenya nggak bisa gitu diapa-apain. Oh, nice. Nah, harusnya sih bisa. Oke lah. Bentar. Bentar ya. Nah. Ntar aku mau pergi itu.
Oke. Nah. Bentar. Adjust dulu. Ini mau minum ya? Salah kan? Hah? Emang masih dia? Oh iya. Oh. Masih Indomaret deh, Bi. Masuk kering, kering. Yes. Heeh. Ya, ada. Cep. Tahu. Ini Indomaret. Oh, tak bisa Indomaret yang di sana. Ada tapi itu Indomaret karena Krisan kan, iya. Kok 150 saya. Ya. Boy sih. Harusnya. Oh my god. Dia memang my god. Tadi yang cinta loh. Oh, ya udah kan.
Iya. Kita Iya, Pak.
Dibalik duluan. Belum ada Pak Oji ni. BPJS itu ada Pak Oji.
ada matematik. Ini kan terus làm từ ra thì ăn thì ít có thì cả cái góc như vậy thì anh đặt sang ăn là cái chấm cái cột thì là mình đẹp nhất thì nó cũng có hai lần nước ta cũng có về đâu cũng sống ở lối này nữa để bắt lại đi kéo cái bắt Iya. Iya. Thank you usaha dan betin yang penting pengen semua intention không tùy tùy xem ý tin không jadi keberat Iki kata gitu mau pengalaman lagi Iki sumpah ada apa ah
Oh, internet-nya. Oh, 30 lebih. Jangan bisa. Boy, Boy apa siksa Oti? I'm back. Sampai anjay. Dah. Oke. Oh wow. Makin banyak ini kartu. Wow. Oke. Astaga. Ya ampun. Ini kan tadi di sini. Terus ini lebih banyak-banyak dulu.
Hmm. Ini makin siap. Ayo. Oke. Memaigi. Oke, banyak ini. Oke. Oh. Oh, banyak banget yang berkunjung tempat gua. Makasih bansosnya, makasih bansosnya. Kumpulkan para ini sapi-sapi. Kambing lah ketinggalan. Kalau sekarang paling kecil selalu kayak tukang pinjam. Oh, kira. Nice. Nice. Oke.
Cing. Yoi. Berpulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah para kambing. Nice. Ayo ayam kamu di depan, di sini. Nih, sini. Terus anjay. Ada kambing pula di sini. Ini ada sapi. Ya, berarti ini yang kau lihat di sasaran, kayak sasarannya kan. Terus banyak banget kambing nih. Mama masih ada ketinggalan lagi. Aduh, banyak banget yang ini. Udah gak ada tempat ini gua. Oh, dapat diamond. Oh my god. Ambil pula, ya ampun, udahlah, ikhlaskan saja. Oh my, kok nggak bisa? Ya pas kerja kamu harus rajin. Nah, biar nggak lama. Oke, kita gabungkan saja biar nggak menyemakkan tempat. Ini kambingnya di Pintar ya, kau memangnya juga awas ya.
Arigato. Yang rajin ya nak, anjay. Banyak pi. No, too much pi. Aduh, ada satu kambingin lagi. Aku pada ibu. Namun semua tinggal cerita antara kita. Masih ada satu. Gila. Iya, mau masak, mau yang mau siang. Oke. Gak tahu ceritanya. Mau siang. What the hell, udah ada ini. Bentar. Oh. Ngeri bener. Ini jalannya sesepuh nih. Aduh, ada pi sini, ada pi sini. Lupakan saja aku pada ibu. Ini dulu. Sama semua lagi gini. Sing.
Ih, turunnya robot dong. Yalah. Itu mami. Udah lapar makan sih. Oke. Nanti malam mama makan roti, besok pagi roti semua. Jadi oke lah. Kau ada di sini. Apa? Ya, roti ini Kak Mama ambil aja. Saat Cun-cun aku yang motor olahraga buat. Mama melukut. kau ada di sini. Menemaniku di saat dia pergi. Bukan? Terminal ya. Terminal mau yang berapa? Aduh, banyak bertanya. Kau udah siap? Jadi sudah aman. Oke. Nice. Ayo, langsung semuanya. Rajin-rajin ya para pekerja.
abadikan di tempat terindah. Seperti setia karena diizinkan aku. Apa nih? Bansos brutal. Iya. Nah, para pekerjaku rajin sekali. Aku senang. Sehat-sehat orang baik. Lagi ini anjay menambah ini nih banyak nih kartunya nih tak guna asli dah. Gimana ceritanya? Ini dua, ini dua, ini dua. Gimana lah? Hai. Tuh. Dari PT Tok tenaga orientasi. yang sini aja ya. Iya, aku mau konfirmasi. Udah, tak bisa gue visit lagi. Ini cowok yang biasa datang ke Iya, Suryadi di Moco ya. kan di Bandung ya. Ngaji itu Pak. Ngaji lagi sih. Nah, kemarin kan lagi pilihan lagi sini. Kebetulan kan memang menuju Oke. Tak ada habisnya inilah. Gimana pula? Oh my god, so good, I'm feeling good, like I should. Na 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 na. Oke. Tinggal nunggu berarti. Nunggu para pekerja kelar. Oh ini. Anjay. Let's do it. Let's do it. Ayo, para pekerjaku, kamu harus rajin. Lama lagi nih. Udah lama banget. Ini juga. Ayo semangat para pekerja, semangat, semangat. Wow. Oke. Ada ya, dia tak dibuat ya. Nice. Brutal banyak kartunya tuh, jejer. Espirita.
Ini kartu-kartu nih guna asli dah. Pusing saya wak. Ya kamu masih punya tenaga. Gaskan. Tebang dia, tebang. Tuh. Pengen gue ambil yang koin emas itu buat buka ini, buat buka map. Apa nih? Alamak, babi. Senyum lagi babinya. Ayo kamu pasti bisa. Oh nggak bisa. Baru bilang ayo kamu pasti bisa, ternyata nggak bisa. Oke, tak ada bansos lagi. Menunggu para koin bergabung menjadi satu. Mantap kali lah. Ayo, kamu pasti bisa. Oh, aku tahu. Nah, gini. Rapi bos. No. Ya, kelar akhirnya. Akhirnya kelar, bos. Thank you. Oke, lanjut. Hello Raccoon, welcome. Welcome. Arigatou gozaimasu, sudah datang. Arigatou for coming to my stream. Wait. Iya.
Hmm. Son hiếu thì không là đẹp. Yeah. Không có cái tên nào cho mọi. Chứ không phải tự sự đẹp tự sự. Hmm. Cái nhìn như tôi sẽ không theo. Theo. Hmm. Tôi sẽ không theo. Padahal 또 쳐해봐. Ooh, nice. ASMR? Yeah. Something like that. Maybe? I don't know. And just eat. So, if you heard what I'm doing, and maybe it's like ASMR. Don't mind it. Don't mind it. Kacang koro is good. Halo Retno. Main apa nih dia? Oh, suka kacang koro. Dulu ada produknya, siapa itu? Hey, I like your voice. Arigatou gozaimasu. I don't know. But yeah, if my voice, you like it? Yeah, maybe I don't know. Gimana bilangnya? Kalau apa sih namanya? Aku deh a bit insecure. I'm a bit insecure about my voice because I think my voice is like shorter. Yeah. Gitu kan Kak. Apa nih? Beli produk kacang polong yang lokal dari Semarang. Oh. Dan di sini nggak ada. Beda. I don't know. I'm so insecure about my voice because I heard another streamer, especially a girl streamer, is their voice so soft, but my voice is not like that. I'm so insecure. My friends say that my voice like a bit deep, mama gitulah, atau enggak lebih kayak apa kayak sopa gitu. Tahu ya? What's she doing? Hello, Charles. What you doing? HP-nya lagi dipakai. No way.
But I think that kinda cool, though. Oh, I give you nice. vibe like a tomboy voice. Halo guys. Halo Mm. Kakak. It's Lagi meeting with your makan, chart, aku though. lagi makanan Yeah, that's right. Wait. There is a customer in my Iya, in Mas my sarapan. in my Lumayan lama sih kalau makan. toko. Main balo. Apa sih? Aku pengen main balo tapi nggak bisa di streamingin. Aku udah kayak Aku udah hampir mau 2 minggu enggak buka Valo anjrit. Kayak lagi capek banget main Valo. Dan emang sebenarnya lagi menghindari Valo tuh gara-gara aku tuh biar aku tidak teracuni oleh skin baru gitu loh. Karena aku pengen kayak menahan diriku untuk membeli skin tersebut gitu. Tapi aku sebenarnya untuk sekarang sih udah nggak terlalu tertarik sih. Soalnya aku harus menabung. Tapi tetap aja aku beli skin ini lagi skin Hawk, skin Angela yang warna biru. Cakep banget. Dan sekarang aku lagi nonton temen aku sih, dia lagi nge-stream kan, lagi nge-stream Valo, aku nonton doang sih. Terus jadi kayak pengen main, akhirnya jadinya bodoh. Kakak jangan lupa makan ya kakak. Jangan lupa makan, jangan lupa sarapan. Sorry, my broken English more. Oh, it's alright. Yeah, it's okay. I'm not good use English too, because my first language is Indonesian. No. Hakka. Bahasa apa? Chinese. It's okay. Sorry. There is customer on my shop. Anjir, mati no. What's she doing? Ya. No. Main apa? Okay, I want to continue my work. Hey, you got a shop? What kind of shop you have? Like apa sih namanya tuh? Store building. Yeah, store building. Yeah, sell some kind of nails. Yeah, whatever. Like materials. Yeah, just like that. It's not mine, but my parents. MG, you got a dog too? Yes, that's right. I have one, and I have a cat too. My white cat. You want to see? Wait. I don't know. I have one picture on my laptop of my cat. My cat is so quiet, no? He didn't even meow. Yeah, something like that.
just quiet. He just meow meow when he want to eat. What his name? What? My dog or my cat? My dog name is one of Naruto's friend. Choji. my dog names is Choji. one of Naruto's character. You know Naruto's character? Like ya Choji. Apa lagi? And my cat Snowy because he's white fur. Snowy. Dia longgar nanti tidak longgar. Gue sih enggak, nanti silakan. Jadi 3.000. Where is my cat's picture? Nah, are you usually open for commission Kai, or you just draw just for fun? I usually open for commission, but I have another work. My daily works, my main job is make thumbnails. Yeah, creators thumbnails. Ini one of Indonesian creator Christopher Devin, if you know his name. He's a creator of Indonesian, so I make his thumbnails for upload. And sometimes I just draw for fun because so burnout sometimes. Wait, really? Yes. That's right. Devin? Yeah. Christopher Devin, if you know. Just search it, and when you see the thumbnails, all thumbnails, not the old one. I think I'm start from 20 and 21 maybe. I start draw for him. Oh, this is my cat. He's so cute. Wait.
Damn, it's been a while. The last time I visited his channel when I was in high school. Oh. Yeah. It's so long. When he play DBD, I think. I don't know. Or maybe Fortnite. They know him. Just say know him from Fortnite and what is that? DBD. Dead by Daylight. Oh shit. Do you have plan to collab with other VTuber? I'm already collab with other VTuber already, but sometimes I don't know what to collab with them. What to do? Just drawing, but I think it's so boring, and I don't know. I want to, but I don't know what to do. Yeah, I like watching him playing DBD back then. Yeah, I played DBD like and know him from my friends. Yeah, because my friends first time apa sih namanya? Ya intinya dia yang ngajak main. Bentar. Wait. How to trim this picture? Open, okay. You are introvert, don't you, Kai? Yes. Lo tau nggak monorail? Coba diketik di pencarian. Nggak. Bentar. Yeah, I'm so introvert. That's right. I knew it. I don't like too much people, so make me a bit tired. Tidur. Oke, makasih dong. Okay, I think you can see my cat. My cat. Wait. Oh, wow. It's jump scare. Tada! This is my cat, Snowy. So cute. He have a different eyes color. The one blue and the one yellow. Tada! I don't know, I like your vibes. It's comfy to watch your stream. Thank you. Arigatou gozaimasu. Maybe because there's another people, I think. Are you introvert too? Yeah. My cat. So cute.
I want to continue my job. Maybe not, but I like to bother an introvert like you. Oh, okay. In a good way, of course. Thank you. Oh. I like to see their reaction when I'm bothering them. I feel like you don't bothering me, I think. Not yet, maybe because we just met a few minutes ago. OMG, this song.
两个一笑抱一下，在梦幻的桥。就要这样离开我，人太多没结果，完全的梦。我的走，我的走，嗯，ไม่oh kaha kan iya kan Han juga lele ga mau itu cuma sih jadi ke lele tuh makanya napyong hi masih ga mấy tuần si con là môi con tôi nói chú tôi hẳn oi nữa yeah. OMG. Wait. Wait. Bentar. Okay. So I will end stream. I got stomach ache. Yeah. Ra.
You know, I really want to learn how to speak Russian, but everyone says Russian is very hard to learn too. Yeah, because um, you must learn the what's that? Like kanji. Yeah. How to gimana ya bilangnya ya? Bentar. To write it. Just like Chinese. Different. Apa sih bilangnya? Oh, different tone. Yeah, it's like that. Oh, so maybe I want to end stream because I have a stomach ache. So bye bye. Thank you for coming to my stream, and I want to end stream. Yeah. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Otsu. Bye bye semuanya. Aku mau adios dulu. Agak lama sih soalnya pasti. Yaudah, bye bye.